Mabajat Latza te Ainata Mandiskinal te México. Mabajat Latza te Escopojat Atzeltal. Sino que escano Heliotan Dios. Te hich Ainatita Manti Chiapas, ta México y Escopojat Atzeltal. Hask anu Heliotan Stukel te Diosema Bajat Latza. Kalashkota wotan mine. Entonces mabaka melisha wotan, mabashkesha watishiun te minuto escopohat te cultura abune, te atalel, te stalel, te ameatat. Como hask anu Heliotan Dios. Kopohan meta bats il kopchikan bantillas bahat. Como mabajal atza, sino que ha skanu Heliotan Dios te hichko ta pasel ta tohol. Tasheval naame. Te lia yo tabal milale mama spisluk ora. Kom nashme te yahluma lintik te balu milale mama spisluk ora yahluma lintik te balu milale. Es un tiempo. Y esquecha ta atel ta wotan, Y patil, maba ya escucha hatishita de México y otish yora ilti bahat, tabantillana lumal. Tema chunek te kahualdike ayana lumal. De Filipenses 4, versículo 20. Yante hootik, lumaltik te chulchan, te bantiyak maliveltik, yashtal te kolta iwanej, te kahwaltik Jesucristo. Yante hootik lumaltik te chulchane, mames chaita wotan te aime yan lumaltik, te chulchane. Vaya vuelta baje mawotan ate vinli aita balu milal, pero tamati primera de Pedro 2:11 y alte, behel kashe lotiglita balu milali. Yani meskanka na te manishme aluma luka te balu milale. Ay me yana lumal has vigil chulchan. Pero te viña hok oitige haini. Yabakak an yash bahada chulchan. Yabaskana wotan diash bahada chulchan sok te kahualtike. Te megak andiash bahada chulchan sok te kahualtike. Te svelale jame te Jesucristo, Ho on te veon eschi te kahualtike. Chuna Cristo Jesús. Aga entrega wotan. Abeya wotan tameros melelil. Y te me voy a etale. Yamesh bahata chulchan so kahualtik. Hate México. Hlumaltik ta tiempo ilnash. Pero ayan hlumaltik has vigil chulchan. Cantas libertad en mi adversidad. Hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.